tubahaye ikaze kuri updates muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Tubanje kubashuza tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ni Zandani zituzanye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngendi Damien nk'ibisanzwe ndi kumwe na bwana Inshuti John. Ibintu byahindutse Igoma muri Sud Kivu, ibintu bimechange. Vipi byahindutse niko bimeze kandi niko bihora muri iyi minsi, ubona ko bucyana yandi nyine. Yes, ni updates. Muramenya neza ibitero bikomeye byari bigiye kugabanya umutekano Igoma biturutse muri Nyiragongo. Ibyo ni ibintu uri bumenye akantu ako, kandi ni ibintu bikomeye cyane, n'urupapuro rw'amakuru cyane ukwiye kumenya ibyabaye ku mukecuru wasenyewe n'ihuriro rya FARDC na FDNB. Ibi bikaba byahuruje amahanga, imiryango mpuzamahanga bikaba noneho nayo yahagurutse. Ni ibikorwa bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gice cya Minembwe, aho hakomeje kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye, mu gihe umutekano ukomeje gusa nkaho imiryango mpuzamahanga haba ndetse n'abahuza bikomeje kugaragara ko Kisekedi adakeneye ubuhuza, bitewe n'uburyo bakomeje kugenda bongera umubare w'abasirikare benshi. Eric Prince akomeje gukora udutendo dutandukanye, aho yongeye kohereza itsinda rigari ry'abacanshuro Ibaraka, bakaba bahageze mu gihe bavuga ko arifitemo n'irindi tsinda ry'abatasi bari muri biriya bice yowe na AFC. Ibyo byose rero mutwemerere muduhe iminota mikeya tubicemo, turebe ku ma axe agiye atandukanye, imirwano ikomeye iri kugenda iba mu duce tugiye dutandukanye, byose ubimenye n'ubundi nk'uko bisanzwe. Bwana Bishuti, duhere hehe? Reka duse naho duhera muri aka gace ka Minembwe, kuko niko gace gasa naho karimo intambara za buri munsi, yaba ku manywa yaba nijoro, niho hahora hari ibihinduka bijyanye n'intambara ziriyo. Nibivuga ko muri aka gace ka Mutumba na Bicumbi na Kwezero, aha ni agace kasaga naho kavugaga ko kote ya FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bashobora kuba barakigaruye, ariko mu makuru ya nyayo dufite nuko kigenzurwa na M23, ahubwo bivuga ko imirwano ikomeye cyane yabaye hano Karingi, Bidego, ndetse bavuga ko hari n'aka gace kabereyemo imirwano, ndetse n'iki gitondo no ku munsi w'ejo nimugoroba ni agace wabonaga ko harimo imirwano ikomeye, ndetse byavugaga yuko naho FARDC yabaye ahigaruriye, ariko amakuru nyayo nuko hari kugenzurwa na M23, ariko mu buryo bwo kuhagumana habaye imirwano ikomeye cyane kugira ngo ibashe kuhisubiza, mu buryo hari intambara ikomeye ku ruhande rw'abarundi. Ubona ko aka ni agace kari gakenewe cyane. Rero urabona ko ibivugwa cyane ko abarundi bakeneye cyane kano gace ka Bicumbi barimo, bivuga ko kasa naho kari kugenzurwa nabo, hashyizwe n'intwaro zikomeye cyane zirimo zirasa muri kiriya giturage cya Ziranche zindi. Ariko aka gace ka Karingi, Mikenke na Rugezi na Rwitsankuku, ni uduce tugenzurwa na M23, ndetse no ku Ndondo na Bijomba. Ubu buce bwose na Minembwe centre ni uduce turi kugenzurwa na M23. ubu ngubu niko nk'ariyo zone barimo. Ahantu batakaje naha za Bicumbi, bivuga ko abarundi bashyize defense, n'ubu hari kongerwa ingabo zikomeye cyane ku buryo bashaka kwigarurira iyi Kwezero ndetse n'iyi centre ya Minembwe n'aka gace ka Mikenke. Bivuga ko aha hantu ari ingenzi, ariyo mpamvu ubona ko aka gasozi hano Mikenke ngo bashaka kuba bahigarurira, mu buryo bwo kuba ariho bashyira ibirindiro byabo, ku buryo babizeye umutekano wabo mu mpande zose, kuko n'ahantu hasa naho harengeye ahandi, ku buryo ubona ko byanze bikunze mu ntambara zihari muri iyi minsi, hatabaye impinduka zaba zirimo mu buryo ba nkaho bibasirwa kuri kano gace ka Bicumbi bari,
bivuga ko hashobora kuba hari utundi duce bakwigarurira bitewe n'imbaraga bari gukoresha. Yes, nibyo imirwano n'ubundi irarimbanije, tunaviraho hamwe ku bijyago twihanganisha ndetse tunasaba bamwe mu maka atandukanye kwamaganira ibikorwa bikomeje gukorwa n'iri huriro rya FARDC, aho ryahitanye umukecuru. Turi kwihanganisha abakomoka kuri uno mukecuru w'imyaka irenga 100. Urumva ko ari agahinda n'umubabaro. Mukaza bamwita Mukaza Kabano Elizabeth, wahuye n'uruva gusenya akaba yitabye Imana ndetse akanasenyerwa n'inzu. Ibi bikaba ari ibikorwa n'ubundi bya za bombe. Ndumva twagiye tubiganiraho zino ratirari aba FDNB na FARDC bakoresheje ntago zari busige ibikorwa byose uko biri ubu. Ni bishobora kuba biri kugaragara byabaye kuri uyu, bishoboka ko hari n'abandi bari buhure n'uruva gusenya. Yego, Urabona ko ibi bikorwa ndengakamere bikomeje kuba ari ibibazo bikomeye cyane, ndetse tunababwira ko nyine hari abanyamurenge bo muri Amerika batangiye ubukangurambaga bwo kwamagana ibikorwa biri kubera hariya. yego cyane. Uko bigenda kose ibi bintu biba byaratangiye gukorwa nk'uko imirwano yatangiye kandi byaragiye bivugwa mbere y'uko AFC igera mu gufasha twirwaneho, magingo aya ntabwo ibikorwa tuba turi kubibona. Tunakangurira n'abandi mu mpande zose aho ziri kwamagana ibi bikorwa ndengakamere ihuriro rya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bari gukora. Bwana Binshuti, ni ikibazo gikomeye cyane. Biravugwa ko n'ubundi nubwo twari twiteze agahenge kandi bikaba byaratangajwe, bigaragara ko bitari buze koroha bitewe n'uko Bwana Prince yongeye kohereza itsinda rigari ry'abacanshuro bageze Ibaraka, ndetse bakaba baranaraye kuri hoteli bita Rusambya. Ku bazi Ibaraka, iyo hoteli irazwi, ni hafi ya alimentation, ni ibice byiza by'ahangaha n'ubundi Ibaraka. Binavugwa ko yohereje n'itsinda ry'abatasi. Bigaragara ko abenshi bari bazi ko intambara igiye kurangira bitari buze koroha. Mu bigaragara rero urabona ko ibintu byabaye ibindi, intambara igiye guhindura isura. Ni mu gihe kandi bishoboka ko n'ubundi ku mugambi ukomeye AFC yavumbuye wo kuba n'ubundi yarakoresheje imbaraga z'umurengera zo kuba bakora iyo bwabaga, bakagira gute, bagatuza abasirikare. Bigaragara ko nabo bamaze kuvumbura umugambi wa Kisekedi ko nta gahunda afite y'amahoro. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane kitari buze koroha, ndetse ubona yuko byahinduye isura. Reka turebere hamwe rero ibikomeje kuba ku butaka n'ubundi bwa Goma muri Nord Kivu, aho bari bakiriye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MONUSCO bwa mbere na mbere ku kibuga cy'indege. Igikuba cyaracitse, byari ibintu bidasanzwe. Urabona ko byari ibicika, ndetse mu dushya twaranzemo zino gahunda ni ukuba n'ubundi haragiye habaho bimwe mu byagiye biranga utu dushya, aho aba bayobozi bari bazi ko bari bwakirwe na bamwe mu bayobozi bakuru ba AFC, ariko bikaba byarabatunguye cyane. Siko byagenze uko ntabwo ariko byagenze, ariko mu rwego rw'ubutasi rukomeye rwa AFC n'ubundi biravugwa ko hari hateguwe umugambi mubisha wo guhungabanya ubu buyobozi. Urumva ko wenda muri uko guhungabanya uno muyobozi wa MONUSCO n'ubundi urumva ko n'abayobozi iyo baramutse bagiyeyo bitari kuba byiza. Yego, urumva rero AFC yatunguye amahanga, niko nabivuga, ndetse iburizamo n'icyo kibazo gikomeye cyane cyari cyabayeho cyo kuba bari bukore ibikorwa byo guhungabanya umutekano, ndetse urumva ko ari ikintu gikomeye. yego, biravuga ko Patrick Muyari wari inyuma y'iki gikorwa cyo guhungabanya umutekano kuri umuyobozi wa MONUSCO, kandi urabona ko nk'icyaha bashakaga gushyira kuri 23, ku buryo byari kuvuga ko
urupfu rwe cyangwa se icyo kibazo cyaba cyabaho n'iraswa kuri we byaba byabaturutseho. Rero urabona wenda barabikumiriye kuko nabo nta gace bagenzura kandi bamazemo igihe, ntibyabashije kugerwaho, ariko urumva ko FARDC iteka ryose ni ibiryamiye amajanja mu migambi mibi yateza icyasha M23. Kuko urebye nk'aka gahenge k'amahoro perezida wa Sekiti yagiye gusa naho asaba perezida Angola ngo abashe kugashyiraho, mbese agasaba M23, wumvise ko nabyo babyanze, bavuze ko bo nta gahenge bakeneye ku ruhande rwabo, ko n'ubundi intambara barwana ari intambara basubiza, barwana ari uko barashwe. Rero ntago M23 yavuze ko nta jambo yashyira kuri iryo yo kuvuga ngo nta gahenge gakenewe, kuko FARDC ibivuga mu biganiro ariko nta gahenge igitanga na rimwe, kuko batanze ingero ati hari umunsi n'umwe twari twarara cyangwa twirwa tutagabweho ibitero kandi bikorwa na FARDC, agahenge karasabwa kubera iki bo ako gahenge ntako batanga bafite. Ubone ko ari nk'uburyarya utamenya ikibyihishe inyuma gituma aka gahenge basa naho bagasaba, kandi bivuga ko FARDC mu nce za Baraka ndetse za Karemi hamaze koherezwa ingabo n'amavideo wagiye uyabona baca mu bwato bwa Tanganyika barenga 1000 bari kuzanwayo, bambaye n'iyi myenda mishya itari iri abahubi bambaraga yerurutse, bafite imyenda ijya gusa n'ingabo za Uganda, nibo mbona bakunda kwikoresha y'ubugondo yijimye. Urumva ko ni ibintu bari gutegura, ahubwo aka gahenge bo bagasaba ari mu buryo ubona ko bashaka kugira ngo bagire ibintu boroganiza nkuko byagenze muri Uvira. Rero M23 aho yashizeho akadomo yahakanye rwose, avuga ko ibyo bazabikore nka government nk'abagiye kubyisabira ku giti cyabo, bo n'ubundi intambara barwana nizo bagabwaho. Niko bimeze. Tugarukeho mu mikenyo gakeya, twababwira ko uduce baje gushaka kugabamo ibitero n'ubundi ni Pwezero. Hari agace ka Twetwe, hari Mikenge, hari Karingi, hari Rugezi, hari Minembwe, hari Irundu, hari na Mukala, hari Mahembe, hari Myanga, hari Muriza, hari Kamombo, hari Bijombo, hari Kinyokwe, hari Kipupu, hari Ngomiyano, hari Malada, hari Mikarati, hari Gakenge, hari Kabingo, hari Irumba, hari Kisombe, hari Kirumba, hari Kahwera. Utu duce urabona ko nitwo dutuyemo cyane imihana y'Abanyamurenge mu bishoboka byose. Urabona rero ko dusa nkaho twugarijwe ku rwego rwo hejuru. Urabona ko utu duce n'ubundi nitwo dukomeje kugira, ariko AFC ndetse na MLDP twirwaneho bari gukora akazi katoroshye. Mu bigaragara rero urabona ko bitari buze korohera ihuriro rya FARDC, ariko tunabamenyesha ko hari ibyavugaragaye ko aba FDNB bakomeje kubura ubufasha bigendanye n'iby'ibiribwa, bivugwa ko cyaba ari igihano gikomeye cy'uko intego babahaye batari kwigeraho. Baramije turabona biri buhungabanye iki, cyangwa hari bugabanuke ku bitero biri kuba. Yego, urabona ko hariya kugabanuka kw'ibitero ntago wahamya ko ari ibintu biri bubeho, kuko urabona ni ahantu basa naho bafite pozisiyo kandi yoherezwaho abasirikare uko bwije n'uko bukeye. Rero urumva ko ku ruhande rwa kote ya FARDC ntago bajya bacogora, ibitero byabo byara ni ibya buri munsi, keretse habaye ingamba zikomeye kuri M23 hakaba hari igikorwa cyakorerwa akabasha gusa naho basenya biriya birindiro byabo. Bivuga ko hariya hashyizwe imbunda ziremereye ku Barundi, aho hantu urumva ko batarabasha gusa naho basenya aka gace ka Bicumbi ngo bahabakure. Urumva ko kuraswa ku Banyamurenge batuye hariya bizahora biriho, kuko urumva ko atirari yabo ntiyahagarara. Yes, ni ikibazo kandi kinakomeye. Tunabamenyesha ko drone bari gukoresha noneho ari za zindi zigendanwa, kandi abifite izi drone kugira ngo uzabashe kuzirinda biba bigoye, kuko izi drone zikorana n'izi mbunda nini. Urumva bazitanga signal hakabaho iraswa. Urumva rero izi drone kuwenda
ku batasobanukiwe drone ni nka za zindi zifata nk'amafoto bijya bibaho no mu mujyi wa Kigali ziraboneka mu gufata amafoto no mu bukwe ushaka wayituma zikoresha amafoto meza cyane. Urumva rero no muri ubwo twavuga muri izi ngizi ziba zitari buhagurukire bitari busabe ko zihagurukira n'ubundi ku bibuga by'indege, nibyo bacogoje. Abantu benshi wenda bari batangiye kwibaza atari ko se ko bari bashyizeho umucyo ko nta drone izongera guhaguruka ku kibuga cy'indege ngo ize yangiza umutekano. Turagira ngo tubamenyeshe ko izi drone n'ubundi ari izigendanwa. Twavuga ko ari izigendanwa, ubwo twazita wenda mu buryo wenda bwacu ni mobile. Urumva ko n'ubundi ziba ziri kumwe n'abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Urumva aho bashinze laterale baba bari kumwe nazo, barazihagurutsa zikajya gukora akazi, bigaragaza indege nke ndetse n'imbaraga zikomeye n'ibikoresho bihagije iri huriro rya FARDC bafite. Ubwo rero n'ubundi ngayo nguko nuko bimeze, ariko igishimishije nuko AFC ndetse na MLDP twirwaneho bakomeje gukora akazi katoroshye, kandi bakomeje kugaragaza imbaraga bidasubirwaho, nubwo umwanzi ari gucamo akaba yahungabanya bamwe mu baturage bari muri biriya bice, ariko Imana niyo nkuru, hari igihe hari icyo byaza gutanga. Kandi urabona ko icyizere bafite cyangwa imbaraga bari gukoresha, bakomeje kugenda bashakisha umuvuno w'ibikorwa bakomeje gukorerwa muri biriya bice. Nabo ntabwo bishimiye kuza gukora umutekano habamo ikibazo cyavutse ni iki ngiki cy'izi mbunda ziremereye zirasira kure. Ubwo rero sinzi hari utundi duce wenda turamutse nabi, sinzi uko wenda ni za hehe, ni za Warungu. Warungu wenda duse n'abo bagaruka hano tuvuye kuko niho hari pozisiyo y'Abarundi bivuga ko ingabo zaho hari ikibazo cyane yuko ziri gutaka, ndetse zageze binyuze mu bitangazamakuru bimwe bikorera muri FARDC yuko bafite inzara, bashonje cyane, ubona ko hari ikibazo kibabangamiye ku buryo babaye nk'aho barekarama ku rwego rwo hejuru yuko hatagize igihinduka ibi bintu barimo bashobora no kuba babivamo rwose. Nibyo impamvu ikomeye njyewe nanavugaho nuko hano kuri Plaine de Ruzizi bari bafite misiyo yuko byibuza bari bageze Kamanyora mu minsi 3. Minembwe bajyayo bari babahaye iminsi 2, ariko urabona yuko bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, bikomeje kugenda bigorana. Akaba ari nayo mpamvu wenda bishobora kuba bijya bibaho mu gisirikare, bakaba bati ese impamvu batari gukora akazi nuko bari kurya cyane, bari bamaze iminsi bafashwe neza. Wasanga wenda ari uburyo bwo kubakaranga, ariko biranavugwa ko haba muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na guverinoma y'u Burundi ubukungu butamaze neza. Urumva wenda birashoboka ko urabona iyi ntambara bamazemo iminsi yatwaye ibishoro cyangwa yatwaye imbaraga nyinshi, bivugwa ko batangiye kuguza. Urumva ko bitari buze koroha, n'ubundi ibyo kurya ntibiri buboneke pe, ntabwo biri buboneke, kuko urabona turebye nka leta y'Kinshasa abacasha amafaranga batwaye, ibi bikoresho bagenda batakaza bigenda bifatwa na AFC, byose biba byaguzwa amafaranga. Urumva ni ikibazo gikomeye, kandi magingo aya uretse wenda Ababiligi, kandi Ababiligi burya n'ingegera ntabwo bapfa guha ibikoresho bino bihugu batabyishyuye, wenda bashaka kubibakopa, birashoboka, ariko kugira ngo bazaguhe iyo nkunga biragoye. Biriya bihugu twamaze kubona ubugome bwabyo ni ikibazo kiba gikomeye. Ubwo rero nuko situation ihagaze magingo aya. Urabona ko ari twavuga ko turi guhera iki cyumweru, cyari icyumweru kiri komba, ni iminsi 10 y'akababaro, ni iminsi 10 y'agahinda mu Minembwe, kuko byari bitero simusiga. Situzi wenda nimba ko byagenda kose biri burangirane n'iki cyumweru, wenda mu kindi cyumweru tugatangira turirimba amahoro muri biriya bice. Reka rero tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana abahise kubana natwe, ariko tunavuga ati like zirakenewe. Ubasha kureba iki kiganiro
gukora kuri like ni ibintu biba byoroshye. Like ni ingenzi kugira ngo muri recommendation kuri Google natwe turebwe, badusensibilize, turebwe. Sinzi ikibazo dufite, ntabwo turi sinzi. Bakunzi bacu, nimukore like kugira ngo Google iduhe recommendation. Biroroshye cyane, kandi niba utarakora subscribe ni ibintu nawe twavuga ko utatubaniye neza, kandi nkuko tubakunda tukabashakira amakuru acukumbuye kandi yizewe, ni ibintu byoroshye gukora kuri subscribe. Ubundi ni musharinge, natwe dutere imbere tuzamuke. Reka tubifurize kugira igitondo cyiza kandi no guhamuka ronka mu mirimo yanyu ya buri munsi. Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze.